Molo pe nasi tom dia kabar bulan telahon Tuhani mamar dia bulan bulan lama hobi nasi. Kita sahat ha tu tokoh agama. Di halak Manado dahok di iboto ni Maboru Honding. Ha? Oh. Unang adong kalimat na dipasumpa na toro kamu alani na tersangka dodoh na menangka roh atau bangun ni Huda ikut conon nama jalan keluar alani sian dongan pengurus agama dan nahida aman pasumpaw kalahon dengan pengurus agama dan nahita pasumpaw kalahon na martangyan ko kita iya martangyan kita Jehovah dibaca aman namin yang di surga aman namin si duduho wale amang nabasamar hikana mujizis Kristus Tuhan namin dia rian bulunan di Tuhan marpuhami akasipan na doro lumobi na siyan desa Pajaron hami namar hula-hula marianakon namar raja namar natutua ala adon Tuhan siya tong-atongan ni huta desa Pajaron na tertuduh dia ka pangalaho na humurang dalam kenyataan siyan desa Pajaron ada Tuhan na manudu alani molatu hatani sibulis ada Tuhan patikos na roha rasida dalam molatu swadom ada Tuhan na tinudu ni sibulisi patikos Tuhan marhidihun akasipan na toro lumabi ma di iboto nami guru Sombingan asinar ya Tuhan ulahanan namin ulahanan niya alahon na dua ma panisuhot puso-puso dito nga ni desa Pajaron atong roma ho Tuhan laho managkaro sa luho na nataragam niya kaparmaraan ay hodo dato na dikos hodo na managparhon buhi sa luho na terhindar nasa namargoar parmaraani asimarham jalo matangi ang Panginoon mga sahunggor ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin maulya di mariho amen buat tamu bersubuh ahisen aduh sibu-sibu imana sini lang sibu-sibu sih dilambung ni coklat ini orang dia nak memang galak. Allah, nama dia betul kamu so. Jadi, noai kusuk kami mah perjolo, ada raksa dihudiho, marang masuk bahwa di atas ini bukan badior. Di si Jansen Manado. Noai di Pangidorham, pabuahon hati kosamu. Nasalok ulah ko, nahumurang marhike ulah na makorho pasahiton jalan baik kamati Tuhan alani di Pangidorham manusuk-usuk nalo doho Allah gogoro gabe songani ma diho ina ukum buru hunting serangan ipuy pabuahon lang kahasutungan mo na sobong dituduho amat kasi Johnson Manalo nagabe parulanda manang maniok kasusuman magkofo kamatuan parsahito tulungan dyan alani nalo doon maing manusuk-pusupuson Allah gabe mapauliati parjalo ma tuna tertulu jong joko kuti bibilon kuti Kunti dah sibu-sibu. Nah,
Buto ho naman siya, ha? No. Okay, Allah kami hutukan ako. Da? Menurut Habasyafo. Huhuti Bibilon. Buku Nabarion. Jongjong Matuhani. Di Joloku. Jalan di Tangihong Mahatakon. Om Masumpaku. Di Jalan di Tuhani. Bahas Tuhan Natorok. Moladong Hutio. Ulaula. Namambayan Persahidon. Jalamambayan Hamatea. Tulong aku jolma. Tulong sahutaku. Saidi uhumi Tuhani maahu. Jalamar dahu-dahu matuhani di waluku. Asa unang dihutan mamari na dira. Jalamar deribas maahu. Sahat tusalhu anak koku. Doho cuma paraku. Oke, ayak ke bisa. Tiap lama. Tiap lama. Nuai hutusung mampus-pusun. Dokor. Saya dipanggil Tuhan lima hataku. Doho suaraku. Mahite supakon. Om masumpaku di hadapan Tuhan. Doho dia kesaluh Muhammadiyah. Ay namemet do ay nabalga. Pasaburan ni sinabi-tabi. Mula doon hutiyong ula-ula. Namambayan Persahidon. Doon Hamatea. Tulong aku jolma. Mati namemet nahami. Mati nabalga. Dang adang dihami sopi-sopi. Tusuk. Oke, tunduk ha. Robinson, ingatkan si Bruska serangan itu. Kutihamu wilayah aku. Ya kamu yo. Baik, kamu sibuk. Tiup. Nah. Opung. Boleh makan opung? Boleh. Bertamu jom mikrofon. Aladang membek di suara. Kirim. Nah, Jenok. Uhutima menurut Habasyafo. Uhutima Bibilon. Buku Nabarion. Jongjong Matuhani di Joloku. Jalan di Tangihong Mahatakon. Om Masumpaku. Di hadapan di Tuhani. Doho di Saluh Natarok. Moladong toho hatakon. Namandok Jalan Namanudu. Si Jansen Manalu. Namaniok Ulaula. Jalan Mambayan Persahidon. Dohot Hamatean. Tulong aku jolma. Dumobi. Tuna di huton. Saya dihubi Tuhani maahu. Jalan mardabu-dabu matuhani di waluku. Asa ulang behuta tapari natorang. Jalan madiribas maahu. Do sude keluarga hanggiku. Alai mol tohodo hatakon. Doho suarakon. Si Jansen Manalu. Namanya ula-ulai. Saya dibas-bas Tuhani maahu. Doho sude keluargaku.
lam tuhibas na mahami, jala di pas-pas Tuhan ima parnguloko. Sino na binahan, jala gabi na niula. Ayak ko. Tiupkan laban upo. Nah, Sampai maju po. Ruang hutusuk na puso-puson. Saya ditangi Tuhan ima. Hata doho suaraku. Marhiti sumpakon. Yadoban ni Tuhani. Doho di jolo na torok. Aik na memet. Tuaik na balga. Pasaburan ni tabi-tabi. Molo ng toho hatakon. Namandok. Jalan na manudu. Si Jansen Manalu. Maniok ula-ula Portibion. Namambay pasahidon. Dot hamatian. Mata na may mahami. Mata na balga. Unang adong dihamis yung busabi. Suso. kuda mahal. Jadi soalnya bihita nalian nurulu hudu masa hutani nadir tulu hudu nadir tulu amat tajal semanalu doh inakai kriska doh silaban lima tekas kene jala tasaksihon dia disumpah dia berpatu Tuhan ini tasaluna ina manusuk tusukusu anggia marhike pernilan nasida mula tahoro nasida namaniyo lola amat tasjab semanalu Tuhan ini margadugabu di galuti jala semonina inata si Priska manalu mula dang toho hatay namandok dala namadu di sidang semanalu nagado perlola Tuhan di batama kamang umui doh namambahin nasopati pinasida soalnya mana kata student alani dihitan nomor 2 sahuta dihitan nomor 2 sahuta lebih tahu kedingin ke sama jaro igar nami ima sumpah natabereng jalai doroha dan adong dihita nagagi membuat tindakan anarkis dohor nama uminasida di tongah-tongani pas sahuta bilang indah tiga mulai atas nama Priska dong, aku punya sudah kamu tuh. Gagal pertanyaan, ya? Gagal pertanyaan. Anak-anak nenek moyangnya itu tidak kita kenal. Yang kita tahu di sini, yang kita dudukan di sini si Priska, bukan nenek moyangnya. Ya, ngerti lagi. Jadi soal lima, jangan ada membihita nama Muhumi, jangan membihita nama tindakan anarkis cuma dua belah pihak. Soal lima, bahwa siap kami nama mandu, kita baik amata kepala desa. Tutup pada kulit apa ya? Jadi mayara simpul berak arak menyaksi kita. Tujuannya Rion. Unang binian ada perselisihan di antara kita. Oke, Ma. Horas.